د چارچوبه پیواژویا نودا پشتی کو کمیسیونا پارلمانتوی دست بکار بو نها پارتیا دمه و پارتی دین کو پشنگتیا پیواژویا دکن دست به کمپانیایان کرنه حیا نها لسرانسری باکوری کردستان و ترکیه دم پارتی 2000 جوین و چالاکی دناف گلدا لدار خستنه جبو پیشنیار و گوه لولاتیان بگرن درباره و مجاره دا ممیوانداریا سینان چیفیورک کریه پارلمانتر دمه جه استانبول کریه زور سپاس بخیر هاتی سر اکرانا کنال حیشت بریز سینان دست که حزکم نیرینا و بگرن بتایبتی نیرینا ولاتیان لسر پیواژویا و اف کامپانیا کو دایا دست بکرن بگرن و اف کامپانی حیا کنگی دوام بکه گله سپاس دکم جه همو تماشاوان را سلام الرئیس جوار سرکپتن دخوازم نها پیوا درق پیواژوی دا مگل جاران هارین زمان لی ایرو به دیبتی به آخفتنا جگری سروک MHP Fethi Yıldız tuştekiydi seranser eşkere bu. Şu bu ev de seri de zati ve kendin peyvaju benav bu. Benavarok bu yani. Deleme de vekiri bu. Le hayana ve kelime ittifaka cumhur ev ne ayna zaman. Nabe komisyonu hundu zanın ve çara sekirine psikreka kurt ne. Çilekirin gotun komisyona emejin yakitiya netaviye havgırtın biratu demokrasi lekirin. Anku endibejin ya bişkovka yeken bişaşi hata bişkovkirin o ev berdame. Berebe roja cigire seroke MHP'ye geçti. Fethi Yıldız cimna xay İstanbul'da da daxvaniya xud got ki xata me sor qale sereke çar ya desura bingeyi o qale çelo düdü o şeşu şaşan ev xata me sora ev şaş qalana ne nikaş kirin ne goan باشه نیرنا و چی اگر اونا خطا سوره ویجی نیرنا ول سروی که چیه کو بتایبتی دبیجن خطا سوره نه این گوهارتن بله دخوازم آیی بیجم نه اگر قال سرکه یه چارمین yani SS'min دوینه یک devlet یک zaman یک نتو نه نخاشکرین نه گوهارتن یک دو دیوی قال دستور بنگه یا چلو دو که دبیجه زمان پرورده Türkiye dervay zamanı Türkiye قد به زمانه که ام بین زاروک دبستان دا زمان دربای ترکی به زمانه که پروردایی نه کریار کردن یعنی تنه زمان ترکیه زمان کردی aynı زمانه که دی قد نو زمان پروردایی دبستان دا o madde 6 debece ki به گریدای همولاتی گریدای او Türkiye yani evçar eğer 6 ne guhartın çelo dedi ne guhartın ne usa ev salake ev kaş dünya gotu bej ev kaş cibin ev kaş bank ev kaş embejin xrogur ve kendi bejina şey yani evet şu beçara serkirin koya ki de seroke cigre seroke MHP Fethi Yıldız tane binabe konu kaneteme ki binabe ittifaka cumhur akıfi em başta zanın ki ev peyvajoya ki ben nizika sağlaka dest bekiriye seroke MHP devlet bahçeli bir bangavi hatu dest bekirin jubo ve helbesta partiya vakem nete perer ya MHP gele giringe koya ki vekiriye ki naftine bu nabarok zdihela mesela kurdatine iro leser vay diskine vay jibejim komisyon leser çara serkirine mesela Kürt an Kürdistan'ı naskinde leser encami embin psikreka Kürdistan'ı daha az armaj dike ki encami vi Çin'in muana lohle rakın ve ben kaymatına tayin kirin ev encami psikreka Kürdistan'ı ne olsa girtin siyasi döndürdanın ev encamın ne çara serkirine mesela Kürdistan'ı bre ev gavana ben gavetin gaveles
gavê ki encamê pîskrêka Kurdin bira bên çareserkirin lê em baş dizanin ki gelê me baş dizane ki ev çareserkirine mesela Kurd nine. بله برز سینان ده بحثا پرانی بحثا زمان کردی کرد خازم بالا تبکشم سر مجاره که تو جنیر نخواه سر ببیجه ایرو راپرسیا کاتا واشاندن گل 23 باجورین باکوری کورسانی و ترکیه هاتی انجام دان دیدا دبیجه که جسدی 98 داخواز دکن که به زمان دایقا خواه باخفن اف راپرسی تنین لباجورین کردان هاتیه کرن لیده همان راپرسیه دا در دکوه یا بالکیش اوا که جسدی 21 آگهدار نینین که وانه بجارده زمان کردی هنه اف یک نه خمساریا پارتین کردی لباکوری کردستان نه او gele giringe ew rapirsya ki du hate diyarkin ragiştira ji gelê me em spasdarin gelê me ew xwe zor û zor destî ew xas pişaftin yani asfilasyon car diz xwedî zimanê xwe derdikebiye ew giringe em dizanin ki gelê me li xwedî zimanê xwe derkeve gelê me li ser mesela xwe yê netewî hişyar e bi milyonan wekem bên spora Kurdistanê êdî wekem bên bu netewperwer bi milyona ciwanê me netewperwer piştgirî alîkirê em bên Amed Spor bi hezaran sed hezaran dayîkê me zika ku kolanan ew xwe zor û zor destî dîn bûn profesorê wekem bên hukuk û demokrasiyê xwelî zimanê xwe derdike dayîkê me ji bo vê ew ji go me şaşînine lê ger Partiyê Kurda Rewşenbîrê Kurda li xwedî derdikevin gerek vêşin de derkevin mesele devlet guh bide ser vê rapirsiyê ew çi mesajê dide devletê eger devlet li orada mesajekê nestîne car dibêje ki ez xala çel û didiya naguharim bê zimanê Tirkî qet zimaneke nave dibistanê hetanî zanîgehê zimanê perwerdeyî ew şaşiyeke mezin e ew bêçareserkirin xweyekê ê berdewam bikin em baş dizanin ki ev se sala bi siyaseta çekdarî ne devlet ne siyaseta Kurd çareser nekir eger daxwaz armanc zekî ki siyaseta sivîl çareser bikin gerek serî da qala şel û didi şeş û ses bên guhartin بله برز سینان ته ناو گوتنی خدا گوت کو مهپ پشتگیری و یک نه که بتایبتی جبو مسئله زمان کردی اک پارتی پشتگیری دکه کو راستی زمان کردی به زمان فرمی ez hinha ne bawerim lê hani nabêjim dike yan nake em wêrbêjin em hêvî dikin ki AK Parti weke bên piştgirî bidî hêvî dikin armanc dikin em wek diwên ya bandorake demokratîk bidin ser AK Parti ser CHP ser yani partiyê opsiyon CHP partiyê dina ku eger daxwaz dikin armanc dikin ki li Tirkiye seranserê Tirkiye li Kurdistanê aştiyeke mayînde evliheyekî mayînde ne wisa pêkvere ger çareserkirine mesela Kurd pêkvere ji bo vê em hêvî armanc dikin AK Parti piştgirî bide perwerdehiya zimanê Kurdî zimanê Kurdî li tenişte zimanê Tirkî bi zimanê fermiyê duemîn û li zanî dibistana yekem hetanî zanîgehê bu zimanê perwerdeyî hêvî û armanc em dikin bana hemû wekem bên dengdarê AKP û berpirsiyar AKP dikin بله برز سینان کمیسیون هاتیه آواکرن نو پارلمانتویه دا ایجار کو او کمیسیون کورها هاتیه آواکرن کو گفتگوی بکه و بریاره بده سر هنک خالان و تیکه به مریته او بریار مهپه دکانه آستنگی بکه لپیشیا کمیسیون جبو کو او بریار نین جبجی کرن yani eşkerekir ki MHP jigre seroki güçtü ew xeta xwe sor eşkerekir ew li ser wê biskinin yani xwekî şinda gav navijin ji bo wê ihtimaleke astengiyê derxin ihtimalî ne ew astengiyê derxin lê باشه اگر کو آستنگی در کتر مدمه چه به başî şinda gav davijin navijin em nizanin ew yek di dîvî wek şekl şemala em bên xebata komisyonê ki sedîra wek diwên ya piraniya bi nirxa piraniyê sera dude ew ê biryar bistînin heger AK Parti û partiyê din de wek opsiyon bi hev re
یک دم بن که او قال چلو دو شش تو شش بین گوارتن و اکی MHP نکانه واسنگی درخه لی اگر CHP زی وک منا MHP بفکره و اکی اوی واسنگی اوی بردوام به اوی MHP بی جانجمه خود باشه اگر کو آسنگی در کرد و دمه الټرناتیو چیه؟ alternatif çüye alternatif xetmandine alternatif be çareserkirine zaten komisyonu deseri de vaki prensibi xoy xabat diyar kirin evji şaşya ke mezin bun gotin vaki em ben em axıftene nav komisyonu ve belgename evi hatta ne 10 sala em de keşire diyar nekin ev şaşya ke mezine yadı bereki em bejin prensibi komisyonu ben diyar kirin سرلیدانا سروک وزیر کار دروا و سرلیدانا وزیر کار پارستنه و سروک میته چون سرلیدانا کمیسیونه کرد سرلیدار به سروک کمیسیون را آخفین و وقتی من دو کمیسیون را دیتون نرین خانه زمان قنات ما او شاشیا که مزن بود شما گفتن سر وقتی یعنی قنات ما او فرمات اقدانا کمیسیونه yani لسر باید بسکنن لسر باید مسکنن بردن نرین بینن زمان به هلیدن نرین این زمان از شاشیه که مزنون بود اگر گوددن سروانا چما ندن سر پارتی کردستانی نه وسا بله برز سینانا حیا نها کمیسیون کوهاتی آواکران تنه کال سروی که دکا کو چاوا پارتی کارکری کردستانی چک دینه لحیا نها دراستی دا بتایبتی دا عالی مافی زمان کردی دوسیه یا زندانیین ین دیگرتیگه هاندا و گلک دوسیه دیل سر کار نکرنه و ایده می کمیسیون تنه لسر پرسا چک دارینه پاکه که تنه کار بکه و ایده می سرکفتی دوه او کمیسیونا یا خودنه gel zati em diçin nav gel vek em qala piskireke dikin piskeke aburi çandi yani em den civaki gel dibêje ki mesela me ya girîng ev em birçînin em neçarin lê mesela me evekî piskireka Kurd ê bê çareserkirin nê çareserkirin hûn rijandin ê bê seknandin nê seknandin lê hûn rijandin jî eger piskireka Kurd nê çareserkirin nabe ji bo wê komisyon li ser çareserkirina piskireka Kurd ya bi xwe neskine ew qet tiştekî çare nake li hundir li derva banga me li devlet re li aqlê devletê re ew li me çêtir dizane ki mesela Kurd çi ye çi ne bingehê wî de çi heye eger ewna nê çareserkirin ev 8 sala wek em bên metirsî li mesela Kurdistînê û şeklî siyaseta xwe dişopîne êdî ew xetimî ger mesela Kurd bi kur û fere bi dîrokî hatane îro ev 8 sale çi ye çi ne komisyon bide berxwe û ser çareserkirinê biskine çi çare dikine tişkîdine pêşîner me serî de ew me got ki eger mesele tê meclisê baş e gelek baş e em pişkirî didinê gerek were meclisê di meclîste bênî xweşkirin lê çi were meclisê mesela Kurd were meclisê kur û fere di meclisê danî ziman ew seda heftê sala berdewam e got mîr bedixan de hetan îro ew were vê meclisê di meclîste bênî xweşkirin meclis çi biryar disîne tişkîdine şaşya rast lê gerek ew mesele bênî xweşkirin komisyon zî gerek mesela Kurd mesela Kurdistanê bî xweş bike neke qet tiştekî nikane çareser bike بله زور زور سپاس ji bo te birê Sînan Çîftîyorek parlamenterê Partiya Demê ji Stenbolê tu mîvanê me bûyî zor zor spas birê Sînan û ji bo nirxandinên te ez spas dikim serketin dixwazim ji we